como un concurso, non? Sí, non, pois flipaches. Que é a elegir como o mellor produto de Galicia, a mellor comida. Pois, Porque trouxeron cousas. locuras. Que trouxeron? Trouxeron rosquillas, magdalenas. Rosquillas xa probei outro día. Xa, magdalenas. Magdalena... Nada, non? Sin... A ver, hai que comela Sin como? colacao, sin Pero café. magdalena- Pero mira, trouxeron empanada de zamuriñas. A que empanada xa tomamos onte. Vale, pois mira, despois é outra empanada. Empanada de cecina con queixo de cabra e mermelada de pimento. Come a tú. Vale, correcto. E Come, a ver, como mellor está buenísimo, no, trouxeron os chulas tamén. Chulas que son chulas. Chulas. Xa nos trouxeron unha vez Que chulas. son chulas? É un postre. Pero que é? Chulas. Pero que é? Unha cousa Unha chula. redonda, sí. Xa as probaste un día que dixeche, non, Chulas. non me gustan, sí. Probámoslos aquí xa. E despois trouxeronnos, que isto é a primeira vez que nos lo traen, croquetas. De cecina tamén e de queixo de un queixo. Pero croqueta... De queixo parmesano. Sí. Sí. Croqueta casera. Croqueta casera. Ui, eso sí que podíamos probarlo, ¿eh? Que non trouxe? Queres probalo? Sí. Sonia, mira, está ali. Está Sonia. Está Sonia. ¿Qué tal, Sonia? Susana, Ana, María. Está Sonia aí, mira. ¿Cómo estás? Encantada. Gracias, Venancio. Aí te nove. E onde están as croquetas? Oh! As croquetas están aí, mira. No que pasa que tape. non trouxe tanta como a empanada onte, pero... Pero que bonita presentación. Oh. Home, que xa na presentación xa... xa non... Fixeches tú? Sí. Cheiran ben, eh? De que son? Cecina y parmesano, queso parmesano. Cecina Cecina, de vaca. Sí. Cecina de vaca. Curada. E queixo parmesano. Y queso parmesano. E bechamel. Claro. Vale. E rebozado. Vale, de momento na clasificación solo está empanada de choco. sí. Con 10 puntos. Empanada de choco e... Pues vamos a probar esto, a ver Veña, si va, consigue va, unha máxima sí. puntuación. Veña, un aplauso para... Veña, va. Vamos alá. Aguanta aí. Deixamos o micro por si queres falar. Claro, eu aquí teño puntuación hasta 10, ¿no? Teño hasta 10 porque a empanada de choco de onte está Un 10. xa... Oh, Oh. pero hai un 100, por si é tope de todo. Bueno, vamos a ver. No, porque unha cousa vos vou enseñar. Todo o que se poida comer cas mans, hai que comelo cas mans, sempre. Tanto na comida como no resto. No, está verdad, está verdad. Oh, está verdad. Isto escoitei eu a chefs que saben desto que todo o que podas comer ca man, hai que comer ca man. Que antes os cativos non nos deixaban comer cas mans. Ah, vas comer outra. Un 7. Está moi boa. Bien. Están moi boas, pero claro, aquí buscamos xa a excelencia. Están buenísimas. Para min ten un pouco de parmesano de máis. E dirás tú, que dices este tío se non ten ni puta idea de... Pero están moi boas, eh? Moitas gracias. Aplauso para Sonia. Trae por aquí. Aí agora entrábame...